Lên vô. Ta karanggon. Oh, yan. Mungguan di dia. Kali. Ta karanggon 6. 6 kan 6. 6. Di sini PA, saya bedakan. Bagus, udah jauh-jauh. 6 kan 6. 6. Guys, tadi suara dia. Bang isuk mah. Di video. Di alamna kan di alamna. Iya kan di gegero ke bijil-bijil. Jangan gegerogan. Jangan dirojol. Yalah, coba aja lah. Guys, din mo pati siya. Lu kan tadi kan dimuk tuh ngejawab. Yan, biro yan. Ini nyalutak dulu kang kolot sa sih. Bisa benos. Bagus. Lam, lam. 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 Nah, salah nggak lu, Bud? Kan kumaha? Iya nggak? Kan di sini. Nyawa iya. Pino deh. Tadi nih ketuk-ketuk sama Yaswa. Eta. Disambut kayak mana gratis yang bukan. Bagus. Lang, masih sedih gegor kucing baik. Ya tanggung kermain. Tai sama yang enggak baik. Terus nós kata ulmat ulah dong. Ah, tai. Oh, nu benangan jenuh nih. Anu make kado cuma. Oh, mau nyokok ini. Yan, salam lagi enggahan yang enggak baik. Nah, gembay, nyanat, kita gembay dari kang baturan. Cuma orang aja na kan. Iya. Dan jangan bisa jalan, jangan bisa jalan. Kan. Nang cek nap. Kurang cekan ya ini udah ngaruh. Salam nabe gembay nam urang meni ka sawah nam. Jalan ke sawah. Jalan. Nam. Karang budak sih. Karang itu nggak segem ulin malah balai. Kayak pindah ya. Gua gandul itu. Ya benar, ngeli yakin. 6 ke 6. Sana naik na. Ya saing doi. Sudah, aja mana aku mau orang gitu. Ini ngomong benar ngomong. Nam, cek dulu kan duk. Masih ada ben ngomong emek di dia. Nam. Nam. Tuh bandul lain masak. Ngalah lah. Kali nolak gua. Bagus. Nam. Nam. Yan. Saan wet naik na? Anh tuh bisa naik iyo, sampai besok lu naik. Bagus. Sogan. Kadear, Nagrang.
Yan. Ayan. Tuh, lagrak pisan. Ayan. Gus. Sige, sebenarnya. Ujur. Lupa. Kan naik bola ngomong dulu. Manam. Bili na. Tahu tuh. Santap. Taung. Bang dari RR. Taung. Ya, iya. Tas anak naman lah. Tas okis ben umul kis. Mantap. Kabe tayo jiwa. Kabe begen. Sekalian. Makan. Mantap. Yan, ayo malam mari nyolong kandung di okis. Kanyawan diberi ku si uang pan yan. Udah. Ya, kan 9.000 pisan. Alah, ada sama apa? Kalian nyolong baik. Dan mental aja mana. Dan tadi gerak orang mental. Dakit ku masih alam ayo jelek ya. Mendeting Geus ke puting domongan bae engke di puting. Jeung si Andi Keding ke ku abi disampur si Andi sakalian ulin. Bagus. Ide, nah, rego malam. Ya biasa be mabar. Lama deh sih ya, kayak nama tara ulin taksiwian. Kayak masalah naon sih? Iyo masalah naon pan biasa be ndak aing masuk aing mah main iya sih main permainan bae. Ulin tapi yang paranas tembus ara ulin beurang bae pisan cenina. Bola ngomong kayak si Wian itu nasi alamnya nama tara ulin di baik. Woi Jal, Naon? kandi. Yo ada ulin. Kandi ya di dia ulin orang. Ya ampun sih alam lagi sombong nang game bae. Ipan kerja ngagagero aing nya, aing pan main heula sakudung, sia malah ninggalkeun kan sia keburang. Kan tadi kunjung baru dak aku. Ngajakan aing. Asa na game bunga yang game bae. Ih, sia mah jol. Ya mana gelam, aman iya ngegame. Iya di dia kan waktu na diluangkeun na jang ais pinaker kosong mesti naik ulin ya. Mending ulin bae di sekitaran kudu diperhatikeun. Namun siaga mesti napahe nya. Nu ngubur lain HP sia ieu. Nu ngubur na nu jama batur. Berarti kudu ieu mesti na rek kepentingan game nang geus heula. Urang game teuing. Igo wa. Bagus lamun aing buka salah kasih minta maaf bae nya. Ya, orang mah ai kitu mah geus urang mah geus apa-apa. Terus dimaafkeun bae urang. Nyantos maaf lah nya. Masih geuning.